Taman warning el Commission on Election kung aquellos sa man file Certificate of Candidacy para na posisyon lokal para no mas man kampanya durante la obserbasyon del Semana Santa. No mas sila kampanya during the Holy Week. No kay mucho ever since tausay el Holy Week as para daw mode para mang kampanya dat mo. Pero tapila lang kami nandi aton mga kandidato if pwede numang kampanya during na akel Holy Week daton especially na March 24 and March 25. Asigun ko ng COMELEC officer na Distrito 2, debe aquello sa man file siya o sige na reglamento del COMELEC kay prohibido pa sila man kampanya antes del Marso 26. Sin obserbasyon, kwantos persona tanda na lugar de abong-abong, hindi para resa sino para man kampanya. El COMELEC pwede man file disqualification case motu proprio kung tal persona na momento viola estos con el dila reglamento. Ese día tiene un joint security conference el COMELEC, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines na Centro Latino para diskuti manera de seguridad durante el periodo de campaña y mismo día del eleksyon. Gilbert Manuel, Dateline, Zamboanga.